Святого Анна. Святый Архангеле Михайле, и рожди нас змагання, будь нам обороною, супроть спокуси и кастов злого духа, покорно просим, нехай его знищить полков, а ты, князю войска небесного, на огненности Божией, скинь в пекло шатана и ищи злых духов, якие на звуку душную просветия нам. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была от веку, теперь и завсюду, и на веки вечные. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была от веку, теперь и завсюду, и на веки вечные. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была от веку, теперь и завсюду, и на веки вечные. Петя. Не Петя, нет. Очень медленно, очень медленно. Святого Архангела Михала покорно и доверливо молим Тебе, просим. Выслухай нас, Пане. За людей, які мають залежність від наркотиків, ліків, алкоголю і тютюню. Про заступництво Святого Архангела Михала покорно и доверливо молим Тебе, просим. Выслухай нас, Пане. За людей, залежних від азарту, порнографії і всіляких проявів нечистості тіла і серця. Про заступництво Святого Архангела Михала покорно и доверливо молим Тебе, просим. Выслухай нас, Пане. Як парафіяне, як супольна парафіяне, наша сім'я потребуємо этой переконації. Потребуємо заступництва Святого Михала Архангела. Потребуємо покаяння, до якого закликає нас в цьому часі Костюл. Тому дякую Пану Богу за те, що маємо цю ласку і можливість, за те, що дає нам можливість сьогодні тут усім вам, дорогі брати і сестри, присутнім тут бути. Вось гэтыя духи, мне выдаецца, вельмі моцна знявольваюць наше сучаснае грамадства. Тут у нас. І не толькі грамадства, але увесь свет. Ненависть, помстлівасць, непрабачэнне, незгода і азлобленасць. Сёння таксама і Христос пра гэта казаў, калі казаў пра тую прыпавесць пра гэтых двух слугаў, якія былі аднолькавыя, якія не былі адзін меншы за другога, ці адзін быў падуладны, а другі якраз меў уладу над гэтым слугам, але яны аднолькавыя былі, аднолькавыя. І бачым, якія адносіны гэтага слугі было да свайго сабрата, а перад тым яму было столькі многа дарована. І мы, калі задумваемся над гэтай тэмай, то мы бачым, мы бачым, сколькі Бог нам даруе. Мы говорим, Бог, але так сталася у жыцці нашай краіны, што Касцёл абраў сабе як галоўнага апекуна Святога Михала Архангела, галоўнага апекуна. Касцёл абраў у Беларусі. Таксама з гісторыі мы ведаем нашай зямлі, нашай краіны,
што заўсёды святы Міхал Арханёл быў як галоўны апякун гэтых земляў. Гэта было заўсёды з часоў яшчэ Вялікага княства Літоўскага. Таму з анёламі арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усіх